Malogwane vho Victor Gomes katina muthusa malogwane vho Zakhele Siwele ndi vhone vho malogwane vhane vha ḓivhea vhukuma fhano Afrika Tshipembe. Vhuvhili havho vhono tshimbidza mitambo minzhi vha vhoṱhe fhano Afrika Tshipembe khathina makhaula tshela tshiphuga tsha nangiwa tsha AFCON khathina CAF Champions League. Vho Siwele vho takala vhukuma ḓi wana vha tshi khou tshimbidza mitambo ya tshiphuga tsha lifhasi ngei Qatar na uluso lwa u thoma khavho nga murahu musi vho tshimbidza mitambo ya tshiphuga tsha lifhasi ngei Russia miṅwaha mina yo fhelaho. I was not even aware that there was selection on that day of the World Cup referees. I only saw a lot of messages coming through my phone to say congratulations, congratulations. So I was so puzzled and I was like, congratulations for the World Cup. Then I spoke to Victor and then Victor was telling, no, it was a final selection. And I was like, oh, finally we've made it, you know. The journey starts now, you know. Going to the World Cup is a journey of 2 years basically. Maybe now because we had COVID and stuff, we had little time to prepare, you know. So you have to be tweaked very quickly and be prepared for the World Cup. It's a lifelong dream. It's something I've been working hard on over the past few years, and it was a target that I had when I started refereeing. I think everybody aspires to get to the top. So it's been a journey, and yeah, in a month or so we'll be on our way to Qatar for the World Cup, and we look forward to it. Madokotela mulwane wa dzangano la bola la SAFA Vho-Thulani Ngwenya vari u tholiwa vha Vho-malogwane u itela mitambo ya tshiphuga tsha lifhasi ngei Qatar zwi amba uri hu na zwiṅwe zwavhuḓi zwine vha khou ita zwone. This says that there's something good that we are doing as South Africans, for us to be recognized at the highest level. So for me, it is a greatest privilege. I'm looking forward to it, and I'm really, really honored to be recognized amongst the best doctors that we have in football, especially here in Africa. Vhuvhili havho vho Siwele na vho Gomes vhono tshimbidza mitambo ya dzitshaka fhedzi na zwo ralo vhari vha fanela vha vhono lugela mitambo ya tshiphuga tsha lifhasi uri vha kone u imelela ḽino shango khathi na dzhango zwavhuḓi. Vhuraru havho vha khou ḓo livha ngei Qatar vhege i ḓaho phanḓa u takutshedza mitambo ya tshiphuga tsha lifhasi nga ḽa vhu-fumbili ḽa uno ṅwedzi wa Lara.